Tlhamalalo go tswa mo SABC Studio 10 Auckland Park, Johannesburg. Re go tlisetsa kgaso ya dikgang tsa Setswana. A re iketle mmogo ka tshedimosetso. Mo kgasong eno re utlwa fa DA e batla gore mokwaledi kakaretso wa ANC a tlholwe. Radipalopalo kakaretso wa maloba o gakolola puso. Le motshameki wa wheelchair tennis mo Afrika Borwa o ithulaganyetsa Paris Paralympic ya monongwaga. Tla re diale. Mopresidente Cyril Ramaphosa o sekegile motlatsa tona ya lefapha la tlhabololo ya dikgwebo potlana Dipuo Peters o sekegilwe morago ga go bonwa molato wa go tlola molao wa maitsholo fa ene santse le tona ya dipalangwa. O sekegilwe sebaka sa kgwedi ntle le tuelo. The decision to suspend Deputy Minister Peters follows a sanction adopted by Parliament's Joint Committee on Ethics and Members' Interest against the Deputy Minister. The suspension, which will be without pay, became effective on the 28th of February and will end on the 28th of March. Bangwe ba tlile go latlhegelwa ke ditiro kwa masepaleng o mogolo wa Mangaung jaaka gore botswepegelo e ka ga tsamaiso ya dipalangwa. Go dirisitswe diranta di le dibilione di le 2 mo projekeng e sa konosediwang e simolotseng ka Moranang wa 2019. Ba ba megang ba tlile go lebanwa ke ditatofatso tsa bosenyi. Mayor wa Masepala mogolo wa Mangaung Gregory Ntatisi o mo kgatelelong ya go kgalema botlhe ba ba dirisitseng botlhaswa diranta di le dibilione. Pegelo ya forensic senotse maina a batlhankela bagolo le ba maloba ba Masepala bao ba neng ba tshwanetse go simolola diprojeke. Pegelo eo e amana gape le go thapiwa ga dibese, mafaratlhatlha le setlamo sa dijanaga. The steps that we need to take is to look at the report and hand over part of the report where it must be handled. And when those institutions are doing their work and there are compelling circumstances to release names of those that are affected, names will come forward. With regard to internal disciplinary measures, we will be dealing with those internally. Khabagare Masepala o thankgolotse sekema sa go rotloetsa baagi go duelela dikoloto tsa bone. Baagi ba gakololwa go duelela ditirelo le go bona kwelo tlase ya dikoloto tsa bone ka diperesente di le 15. Seno ke maiteko a Masepala a go boelwa ke diranta di le dibilione di le 10 tseo di kolotiwang ke dikgwebo le baagi. We went to the council and we have now put measures in place to give debt incentive schemes to those that are owing the municipality in their categories. One category being that of residents. We have decided to curtail to those that would be paying to the municipality a 50% discount. Kantoro ya bosetšhaba e santse ya manokeng leano la Masepala la go tsosolosa matlole a yone. Hawks kwa Northern Cape ya re basadi ba le diperesente di le 15 mo nageng e nna ba tswa setlhabelo ba kgwebo ka batho. Setheo sa re dipalopalo tseno di supa fa go tshwanetse ga gagamadiwa ntwa kgatlhano le bosenyi. The Hawks e ne e tshwere mogwanto kgatlhano le go gweba ka batho kwa Kimberley. Mogwanto wa go lemosa ka gakelo e kwa godimo ya go gweba ka batho o tlhotse o boloditswe. The Hawks ya re dikgetse tsa go gweba ka batho segolo setonna basadi di kwa godimo. The statistics tells us that there is 55% of women that are affected by human trafficking, but there is the other side of 45%, which is a male community or male population. So we really are concerned as the people that are having the mandate to police or to eradicate the human trafficking in our communities. Ga jana ke dikgetse di ka nna 10 tsa go gweba ka batho ka kwa Northern Cape go ya ka The Hawks. Mo kgetse nngwe ba belaelwa ba le babedi ba latofaditse ka go gweba ka bana ba le 14 mo no Gauteng. Ka ha campaign ena ya The Hawks ha re sebetse fela ka magotleng a dinyewe le o tshwara ba belaelwa. Re tlisa hape le di campaign tse tshwana le tsena mo re sharing information le shaba tsa rona. Ho ba tsebe hore hona le batho ba jwalo ba tla o tshepisang mahodimo le lefatshe mara ha o fitla o fumana hore ha di ntho tseo
Kgabagare mafapha a puso le one a ne a tlhotse a tsenetse mogwanto o kgatlhanong le go gweba ka batho. A lot of people are coming into the province, and our people are not yet aware that there is trafficking. Once there's an economic boom, there will be a problem of trafficking. Teng fa today re tlo go support the Hawks re bua le batsadi re batsadi le sang go tlogela bana ba le bosi tlogelang le sang go tlogela bana le di strangers. The Hawks ya re letsholo temosole ke tsela nngwe ya go lwa kgatlhanong le go gweba ka batho le gore ba tlile go tswelela ka go dira dipatlisiso le go tshwara bao ba latofadiwang ka ditiro tseno tse di maswe. DA batla gore mokwaledi kakaretso wa ANC Fikile Mbalula a tlholelwe go ikgatolosa taelo ya kgotlatshekelo ya molaotheo le gore a tshwarwe. Lekoko la re le rometse ditlankana kwa kgotlatshekelo ya molaotheo go gapeletsa Mbalula gore bola direkoto tsa go thapa ka boleloko go ya ka taelo ya kgotlatshekelo ya molaotheo kgwedi e fetileng. Bathei ba molao ba re ba batla puso e tokafatse ditirelo tsa yona, mme go fitlhelela seo go farologana thata mo lephateng la dipolotiki. Le ga le DA la tofatsa mono wa ANC wa go thapa ka botokololo jaaka Dikgang ya tsamaiso e bokoa. Lekoko la re le tla boela kwa kgotlatshekelo ya molaotheo go lopa kgotlatshekelo go tshwaya Mbalula molato wa go nyatsa tsamaiso ya kgotlatshekelo. I can confirm to this House that the DA is today filing fresh papers to hold ANC Secretary General Fikile Mbalula in contempt of court for failing to comply with the Constitutional Court's order that complete national cadre deployment records dating back to the 1st of January 2013, when President Ramaphosa became cadre chairman, must be handed over. Go le jalo ANC sireleditse mono wa yona wa go thapa ka botokololo, mme e latofatsa DA ka gore le yona e na le mono wa go thapa ka botokololo. The DA has also used deployment to reward their members with high remuneration, such as the former DA MP Tim Harris, who gets a whopping 2.5 million rand at West Grove, and the wife of Craig Kesson, who receives 3.3 million per year as an executive manager at the City of Cape Town. In Tshwane, the DA illegally appointed Stefan de Villiers, who was a bodybuilder, as a head of the executive of the Office of the Mayor, earning over 1 million rand a year. Makoko a mangwe a sepolotiki a re go thapiwa ga batho ba ba nang le maitemogelo le dithutego tse di maleba go tla thusa mo thebolelong ya ditirelo. Professionalization of the public service does not mean making public service white, as the DA refers to, as the racists, these people in the blue are referring to. Their fight against the so-called cadre deployment is in essence the fight against black professionals in the public sector. Professionalizing our public service will enhance service delivery, reduce corruption, increase trust and confidence of the public, ensure innovation within the sector, and lead to effective governance and policy implementation. You must appoint it by appointing the best person for the job, irrespective of race, who has the appropriate track record, experience, qualifications, and references. Kgabagare Palamente e tlile go nna le kopano ya go tla ka leano la thuto e sa duelelweng kwa ditheong tsa thuto e kgolwane mo Aforika Borwa. Freedom Front Plus e solofetse go thankgolola lekwalo la yone la ditsholofetso kwa Pretoria ka moso. Lekoko le iponetse manno a le 10 kwa kokwana bosetšhaba go tswa mo ditlhophong tse di fetileng. Mme ga jana potso ke gore a lekoko leno le tla bona palo e kwa godimo mo ditlhophong tsa monongwaga. Freedom Front Plus e tlhoma maikemisetso a yone a ditlhopho mo bokhutlong jwa beke eno. Lekoko leno le kgonne go gapa bontlhabongwe jwa divoutu tsa DA ka ditlhopho tsa 2019 mme le bontsha le ikaeletse go gola. Seno se diragetse gape ka ditlhopho tsa tlaleletso tsa 2022 kwa Belabela fa DA e ne e latlhegelwa ke engwe ya diboto tsa yone. The FF Plus's victory indicates that we are the growing alternative, and it proves that we instill confidence in our voters. We believe that we will sustain this growth on the way to 2024.
Lekoko leno la dingwaga di le 30 le simolotse go gaisana la ditlhopho ka 1994 le go fenya manno a le 9 a palamente fela le ile la latlhegelwa ke a le 6 ka 1999 mme ka 2019 FF Plus e ne ya fenya manno a le mmalwa ke monokeng ya lekoko e godile ka divoutu di le diperesente di le 2.3. When you look at the previous results and the current by-elections that have been taking place, let's say since 2019, the Freedom Front Plus has already taken 6 of the DA wards. 6 of the DA wards. Even where the turnout was pretty good at 60-something%, the Freedom Front Plus still went in and took some wards from the DA, which means for me, they are posed for an increase, they are posed for an electoral, better electoral margin going into the 2024 elections. Lekoko le tlile go rebola maikemisetso a lone a ditlhopho go maAforika Borwa mme se bueledi sa lekoko voter vessels a re le tlile go tlisa tsholofelo. It's a manifesto that has a plan to rebuild South Africa, to restore the dignity of South Africans and to create opportunities for South Africans to get out of poverty and to restore this country that is currently in a crisis. Pan-African Congress of Azania ya re tla boele lekgetlo la ntlha e gaisanela ditlhopho e kitlane. Lekoko la re le boetse mo seraleng sa dipolotiki mme le tile go gaisa. Le ne le bua le bobega dikgang pele le thankgolola lekwalo la lone la ditsholofetso ka moso kwa Soweto kwa le tlhametsweng gone ka 1959. PAC boela kwa motheong wa yona jaaka e tlabo e thankgolola lenaane la ditsholofetso kwa haolong ya baagi kwa Orlando kwa Soweto. PAC ile ya nna le dikgotlhang tsa ka fa gare go sa utlwane ga baeteledipele le dikarogano le fa go le jalo ya re ga jaana kitlano ya lekoko e tsepame. We've learned the hard way from the history that we're coming from. But also I think that history has also made us who we are today. And I can assure you that we are stronger than ever before. Lekoko le laleditse gape baeteledipele ba lona ba maloba go akaretsa Nereus Moloto yo kileng a gogela boeteledipele ba ga jaana kwa kgotlatshekelo. Kgang ene ya felela ka gore Nyontso a tlosiwe mo maemong a gagwe a kwa parlamenteng mme ka 2021 kgotlatshekelo ene ya kaya gore tlhopho ya ga Moloto ga ya lolama mme ya tlhobamisa Nyontso jaaka presidente ka Lwetsi wa ngwaga o mme a boela a ikanisiwa jaaka tokololo e le esi ya parlamente. Everybody is welcome, including Nereus Moloto. And you must also remember that the wounded belong to us. When one of us is wounded, we don't leave him behind, we carry him through. Khabagare lekoko la re lenaane la ditsholofetso le ikaegile ka baagi. Our manifesto will talk to all issues that affect our people, and that's why we have invited everybody to come. Divoutu tsa lekoko di fokotsegile ka dikete di ka nna 250 tseo e di boneng ka 1994 tse di neetseng lekoko manno a le 5 kwa parlamenteng mme ya bona divoutu di feta dikete di le 32 ka 2019 mme e ne ya nna le setilo se le sengwe fela. Lekoko le solofela go dira botoka mo ditlhophong tsa monongwaga. Tirelo phitlho ya morutwana wa sekolo se segolwane sa Raleledu o kwa Mokopane kwa Limpopo yo go begwang a boleilwe ke dijo tse di nang le botlhole e tshwarwa ka moso. Go begwa fa Mmatšhwene Seema a jele sebete sa kgogo se se neng sa apeilwe kwa sekolong. Batsadi barutabana le baithuti ba letse ba tshwere tirelo ya matshediso mme ba mo tlhalositse e le morutwana yo a neng a le boitumelo ka gale ebile a rata thuto. Letšatši le bohloko go gopola morutwana o bophelo bja gagwe o fedile go ka tsela e sehlogo. Mmatšhwene Seema mengwaga e 15 o hlokofetše morago ga go ja dijo tša ka sekolong. Mmatšhwene le bana ba bangwe ba 50 ba ketimišeditše bookelong bja George Masebe morago gore ba lome ke mala le go thoma go hlatša. Mmatšhwene o hlokofetša le ka bookelong. Ba lelapa ba re ba nyaka gore kgoro ya thuto e tšee maikarabelo. Ngwana a tswa ka school bag ya sekolong ngwana a palela ko bo ke yona ntho e leng gore e nkweša botlhoko
nkosha botlhoko kudu o founelwe ba re ngwana o sepetlele o ba re ngwana o tlhokofetse ba bangwe ba phuluile gore o tla iputsisha gore na o diala eng gore ke kule botlhoko a mantsi ona mantsi wa ke na ona ke gore ke kwa botlhoko a re lebaneng le sekolo a re lebaneng le ba Department of Education re bona gore na ba tla re thusa ka eng. Ba bangwe ba barutwana bao ba jile go dijo letšatšing la tiragalo ba re dijo e be di na le monkgo wa go senyega. During break then wa jewa university raya bana ba lla ka dijo a tsona dijo tse diankga. Badudi ba re tiragalo e ga se ya mathomo ya mohuta mo motseng wa ga bobona. Na se incident ya mathomo ya go diragala e diragetse le mo la sekolong sa Tipeng bana ba ile ba ja dibete morawa mo ba tlhakatlhakana then ya bo ya tla ka sekolong sa rena mo ilong re bile le madimabe ngwana o lutsa bophelo ba gagwe. Maphodisa a re a nyakisha molato wa polao. Ba lelapa la ga Seema ba re go a swabisha gore ba tlo bolokwa morwedi ya bona ka mokibelo ntle le go hwetša dikarabo go tswa go kgoro ya thuto. Ba ipileditše gape go maphodisa gore a potlakiše dinyakišišo polaong ya morwedi wa bona. Ke Mahlatse Phaladimo, ditabeng tša SABC 8 ka ntlenyana ga Mokopane. Afrika Borwa e ka phutlhama fa puso e sa rulaganye sentle. Seno ke go ya ka radipalopalo kakaretso wa malobanga ka padi le hohla. A re go retelelwa ga puso go rulaganyetsa isago ke gone go goketsang lehuma go tlhoka tekano le botlhoka tiro. O ikwetse go tonakgolo ya Gauteng Panyaza Lesufi gore a se gate mo ditlhakong tsa batlhankela ba bangwe ba puso ba ba ikgatolositseng dikgakololo tsa lephata la kgwebo. Ngaka Padile Hotla o boleletse baemedi ka botlhokwa jwa go tsaya tsia dikatlanegiso tsa lephata la kgwebo le banna le seabe. A re moporesidente wa maloba Jacob Zuma o tsibositse gore lenaane le le itsegeng ka 9-point plan la go tsosolosa ikonomi ga le ne le dira. When you come back, I want you to tell me whether the 9-point plan is going to work. They came back, they said it is not going to work. I went to the DGs, I said this thing is not going to work. They said, oh, you say it's not going to work? I said, yes. The team that I lead says so. I engaged it, it's not going to work. Mokgatlho wa Progressive Professionals Forum le yona o tsibisitse puso ya Gauteng. Mokgatlho o boleletse tonakgolo Lesufi gore bonwenwe le tlhokego ya go rwesa ba ba molato maikarabelo bokanne ba baka gore ANC e retelelwe ke go fenya Gauteng. The consequences of inaction are severe. They may lead to hyperinflation, wholesale looting, and potential ignominious defeat of the ANC in Gauteng. Tonakgolo Lesufi o dirisitse taletso go netefaletsa badiri go tswa kwa maphateng otlhe gore puso ya province e tlile go tlhola maemo a rotloetsang kgolo ya ikonomi. Let's repackage our province and then put economic notes that will assist us. We've done that, colleagues. We've concluded, and I'm happy that we've concluded that aspect. We said in Johannesburg, forget about gold. The first key economic driver here is the financial sector. Ensure all the banks are here. Gape Lesufi o ikanne go lwantsha bosenyi mo porofenseng le go tsosolosa kobamelo ya tsamaiso ya molao. Motshameki wa wheelchair tennis mo Afrika Borwa Donald Ramphadi wa abetswe wheelchair e ntšhwa le didiriswa tsa tennis pele ga metshameko ya Paris Paralympic ya monongwaga kwa France. Tshimega eno ya French Open Quad ya 2023 o solofela fa didiriswa tseno di tlile go mo kgontsha go fitlhelela maemo a kwa godimo mo metshamekong eno. Donald Ramphadi o nnile le ngwaga o itumedisang wa 2023 morago ga go fenya sefoka sa French Quad Doubles kwa Roland Garros. O fitlheletse gape le kwa makgaolakgang a Australian Open Quad Doubles. Fela ona utlwisiwa botlhoko ke ntlha ya go patelediwa go tlogela motshameko kwa Wimbledon Championships ka ntlha ya go robega ga wheelchair ya gagwe. Lekolwane le la dingwaga di le 30 le solofela fa mathata a nnileng go one e tla nna sengwe sa maloba morago ga go abelwa wheelchair ya mabono ke baboregi ba gagwe. This one is a bit lighter. As you can see, it has carbon fibers on it, so it makes it lighter and strong. So with the other ones,
you know, it was just a chair that they buy and they give it to you. So with this one, I did measurements. So this is me. It fits me. It can't fit anyone else. Moatlete yo wa kwa Limpopo o simolotse ngwaga ka serodumo se se kwa godimo ka kwa Australian Open ka go fitlhelela kwa se ka makgaolakgang mo di-quad singles le makgaolakgang mo di-quad doubles. Gape o sutlheletse go metshameko ya di-Paralympic ya monongwaga ka kwa Paris le go solofela fa a tlile go bona maemo a ntlha mo kgaisanong eo. In the next Paralympics, I need to get a medal of any color, and I'm not only going to do it for me. I'm going to do it for kids and the villages, just to show them that it is possible. Ramphadi o ne gape a amogela didiriswa tsa tennis jaaka di-rackets le di-strings, ditlhako, dikgetse tsa go tsaya maeto le tse dingwe tse dintsi. Mokaedi khuduthamaga wa baboregi ba gagwe Leonard Perry a re tse di tla mo thusa go tsweletsa bokamoso jwa gagwe. We don't look at this as a sponsorship, rather more of a partnership. So this is just the beginning. We're getting involved now, and hopefully we're going to be on Donald's journey for a long time. Tiro ya Ramphadi e ntsi. O lebagane le go ya ditournamenteng kwa Korea, Japan le France jaaka karolo ya go ipaakanyetsa di-Paralympic tsa gagwe. Mo metshamekong ya DStv PSL, Stellenbosch United e eteletse pele Chipa United ka 0-0 kwa Danny Craven Stadium. Motshameko o o ile boikhutsong ga jaana. Motho di ne di le kalo tsa segong jono se lebale go ikgolaganya le rona mo mafaratlhatlheng a ditlhaeletsano. Kgaso e latelang ke ya sepedi ka moso mo SABC 2 le SABC le hae. Ga jaana ke go tlogela ka tsa maemo a bosa go fitla re kopana gape mo nakong e tlang. Sala sentle.